waka isoni tatibone ajitaka kende the other side bakakosa na kuruoro, lakini I think na bondo jana na ba ikara kurugeria mangana ende tekizi na Nyamira the only person you already na bono ya amokonya na inde no yo kumatia na ende matiangi totakete bono ego tingo taka is a presence you material and remember injo mundo mutanga ni otebia mando na ki diga matiangi oyo aja to ni jukura ri bagari ara ira na ndo mato nyo dia to ri bagari ara ira ange vindo vile buya sense lakini bono matiangi tumutete ira ne aije tora mu ja keri ko bo gavana bwa Nyamira ano ne kroge ke gra sare sorio ubungani bwa ya bro bona na ke bono to ko uwa Kenya ngima ubo gavana mo bokera ngiga janje taja abe ko ro bo tena zimbarat twabeka bo kubaitamu kuma ko na gitu ekero William moja gukura mangana ya 2032 to ro to musu kume ko ro na era bwa tere ko ro ga tene ngodigana mbono igante ina no meta saru mo agresi nyo ina aramo tebe ka tebe ntanga so no kidoji ko lakini soronga matiagia tan ko wori chikura ngonde tebe ya Nyamira tingo tinge eke ko ra ndo Nyamira atingi mundo rasu bungai ni ko bwatu matiangi bono ninje ko ruwa Nyamira eke ko na ko ga 3 times na ndo na ko ro buya mwar ko ro bintu ko ro ko ro ga ya abantu mate ga ba ndo ta ko ndo lakini matianga ta yangu chada na nenda to ko murkwasi actually nenda to ko muriya. This is my intention, this is what I want to do. If matiangi ta we ka Kenya at the end of this by December ni tarai January next year nguri na ndege jikumurigi wa ambena ile mota evite reason wa ta na ile ba ko ntegera ta ka goja wone bintu bidu bya bere Nyamira moko ba ya puka no ni no mondo la ba na ino mo mai da no mo ngai ni ya so no ba ba de mo mai no mondo mo ngai ni uri ta this Nyamira ebe something net na ndo to Nyamira to orgia bando na gyo bunga biga ba ko ni matiangu ga to muri